Parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pun hau number pranyo saunot henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise Hakasin penlong ke baar ya ke Inter Village Football Tournament ya ke balapania da ke mau pedeng Sports Club hamanan nilekai ke mau lain mau khan hari Boy District lalaban penwai no menta kesengi ha ke bana pedeng ki live arteli ki kenho nilekai ki belawan bani simbenta ki arteli ki kenho nilekai football ki belapoi ha ke final ki kenthop ya ka Sumer bat ke Saukwan ha ke jingi lekai final ha pedeng ki arteli ki snong ka Sumer ke lalong nong job dak penrem no ya ka Saukwan tang dak sikol Shushu hakene tournament la penilai kai ru ya ki kenthai pat ki kenhon ki bala poh ya ka final ki kenthop ya ka lum so pho bat ka mau lein mau khan hakene ki jingi le kai jong ki kenthai ka mau lein mau khan ka la penrem no ya ka lum so pho kum ka jing ai man sim ya ki samla hakene ki sngi ba ran som sutunga bdu ko chairman jong ka MIDC ka sarkar jila ulawan poi kum kongsan ka bala long ru ha ka jing dan lang jong kiwi ki rong ba ki ba kenthop ya uba Manchester ni bdu chairman jong ka mau lein mau khan pelun uba Don Kupar Sumer uba deu MDC Barim jong ko Umsling constituency uba Tebor Makri beri orang ba Senong Senong Maukhan uba S Lengdo uba president jong HNOF Northern Region lembat kiwe-kiwe ya barok kini ki belasyak khot sumha ki bidon lang bat ngi ka kapor namar balai ba kane ke jingdar rekat ke jongi ku melaong mentan da dai presiden bat kum juru da kinong yalam jong sports club da mau deng sports club ke jinglong don rekat jongi kum ni ke Aiman Sim ya ke sports club bakan ngia sakamat ha ka ba la ban organize ya ki football nagawai ke snem sakawai pat ke snem te nagaliang ke jongi kum kinong yalam ngidon ke benta ke bakrau kumno ban kersyad ya ke jingil kai kamtam ya ke samla ha ke than ke jongi ke than ribhoi namar ke jingil kai bangidon ke jingil kai kumni kai yarap ya ke kena samla bakin la ban nang kentiu kamtam ha ke jingil kai ha ke than ke jongi te ke nagaliang ke jonga ke por kumala ong maning nom krislam ngai kublai kamtam ya kini ke artli ki team kibla poi sa final hagani ke jingil ekai ke Saw bat ke Sumer ke jing poi ke jong pi ko mala ong mane sa khamat nakini ke live arteli ki team ke penpau hi ba pi pilalong lupa ki nong job bat hagani ke janmit nakaliang ke jonga ngada kitbox kit ruang badang ai kublai gini arteli ki team baga badadu bastang ke jingil ekai pilai lekai ba kamtam ban poi sa kani ke thong hagani ke ski te nakaliang ke jonga hagani ke por ngam nom Grand Slam show kawai ka bang kwa ban ong pi arteli kini gitim ka bakong san kedai
ke disiplin ke baki pidai bandon ha ke jing in ke jong pi ngilai osgo ke jing kren do basdang ke disiplin kam tam ye ke player kalong ke bandon kam hadu kata-kata landa kalong hagan do kaliang ye kren ye ke disiplin kalong ke bandon kam yangi kum ki player te hagat ne ke por da kaliang jonga nya kwa ru ban pau ke jing ai ku play ye kini ke officials ki papania ya ke jingi le kai do basdang jonga ne ke tournament kene ke tournament kapoi hadu kene ke segi kedai ke jing isim menta ke jong pi kum ke officials ban peniat bet peniat renti hak we dei kene ke tournament te na galing jonga nganom kan slen show ngakwa ban don mentalang hamtam bat ka mau pedeng sports club don jing ai berit bat ngan sa ai hai president lani sekretari jongka sports club la haga ke por lada kila penuan sakbat ngan suai kendiat kensoit kenang kum gadak jong ke jing don mentalang jonga bat ka mau pedeng mo sports club te haga ke por ini long jing ai subhai berit jonga te haga ke janmit da kaliang jonga ngakwa ban kentu khamtam kini kinong yalam jongi ki badon haga ke por bangin ya trei ko bangin ya trei lang mo kum kinong yalam ban kentiu ya kini samla ki jongi khamtam hak we dei bat ke jing le kai football sakane ke than ke i ke jongi hakini ke singi i ba ka than ri boy ke jongi kala nang kiu sakmat ha ke jing le kai la ke ding football la ne hakili yang baro ki bade jong ka somer bat ka so kwan ma pinyele da kata ka mensim kum kinong yele kai dei bangin yele ya kata ka mensim ka ban pen i ya ka jing dom mangi kum ki peliar tin hap hiban pen i ya kata ka sap ka phong ka talen ga bapidon te khadu kharwai nga ai ku play kerpang ya ka dong pedang sport club ka bala arenya kene ka program football ngai skem da kamdon ka jing tristom nyiki nong alam na do sekretari presiden bat kimombar juga ngi dumla akhirnya ban perolong ya kene ka sport club lan kene ka football ka bolong mentangnya so ban ai ku play kerpang ya pi kinong yalam gi bala perolong ya kene football nomor habadon ki sport habadon ki jingil kai football lan kino ki jingil kai football kum ki sport kata he kadai ka bangi ya dai kata imlang salang jong ka jai ben riu hun yu trep amar hakini gisgi ki jongi ki bamenta ngai i bagi khana samla jongi ngila khamnyar bagi yo ay kita ki player ki bel kai bol mo bol kali bol lob han rei ni sai ong ba labun ki bel kai bol jam bol jam mo tiga so bol ong pi sikentin ngan ong pi ba la kum ki player football wala ngi kwa kum ki player gin mi ikut bel kai ta hakan yang badan sidong mulai mukhan bat gidang yo bel kai hak we bagi badan ki bakham sakmat ane hasor ane anu kondong ngong kiar rai dang ya udrok nomor uneu jingdi uneu jing thau upante amarau ya pi kun samla ngaso bodong tang kita tin lengkot tiar rai redam how dei bo uneu jingdi badang ilangop u kabut kata jing long riang jingi kalakut no how bat kamdon su kata mensim ban perto ban ya lekai lane ban le kado kam ko bahana mentajung kari ba jai ban riu jingi kum ka riu hun yu trep Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai